درود بیننده شبکه ورزش. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان، برنامه کشوری ورزشی من سیر خود را در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ادامه می‌دهد. امروز ما هیئت ایجادی برنامه به مرکزی ولایت ختلان شهر باختر آمدیم و در مورد انشاءات و دستاوردها و رشد و رونق ساحه ورزشی این شهر قصه می‌کنیم. تا چه اندازه ساکنان و ورزشکاران این شهر به سمت ورزش توجه ظاهر می‌کنند تماشا می‌کنیم. شهر باختر در قسم جنوب و غربی جمهوری تاجیکستان در بین ارزهای 37-50 درجه شمالی و ارزهای طولی 68-46 درجه شرقی جایگیر بوده مرکزی مأموری ولایت ختلان محسوب شده دارای تاریخی کهن میباشد. در گذشته باختر را لیوکند و قرغان تپه نام میبردند و از ماه ینوری سال 2018 سر کرده شهر نامی باختر را گرفت. شهر در وادی وخش جایگیر بوده 100 کیلومتر دورتر از پایتخت مملکت شهر دوشنبه مسکن گرفته است. مساحت عمومی شهر 26 کیلومتر مربع را در بر گرفته اهالیش زیاده است 111,000 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره 38,000 نفرش را جوانان در بر می‌گیرند. شهر باختر از قدیم الایام با هنرمندان چیره‌دست خود مشهور گردیده است. امروزها در شهر باختر مردم به هنرهای گوناگون خلقی قدیمه و معاصر مشغول بوده تعداد زیادی اهالی به کشاورزی و پخته‌کاری شغل می‌ورزند. در حدود شهر باختر شماره زیادی باغ‌های فرهنگی و فراغتی و موضع‌های سیاحی موجود می‌باشد که از آغاز سال 2018 سر کرده باختر را شهر گل‌ها نام می‌برند. ساحه ورزش در شهر باختر هواداران زیاد داشته در حال انکشاف است. در حدود شهر 3 ورزشگاه، 1 مکتب ورزشی، 32 تالار ورزشی، 91 میدانچه معاصر ورزشی عمل می‌کند که در آنها 786 نفر جوانان و نورسان که از این شماره 233 نفرشان بانوان میباشند از رشته‌های گوناگون ورزش مشق ورزی می‌کنند. ورزشکاران شهر باختر در مسابقه های شهری، ولایتی و جمهوریوی فعالانه شرکت ورزیده در 6 ماه اول سال 2021 به گرفتن 86 مدال دست یافتند که از این شماره 34 نشانی طلا، 21 نشانی نقره و 31 نشانی برنجی محسوب می شود. تا جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در حدود شهر باختر 11 میدانچه معاصر ورزشی، 2 تالار ورزشی و 12 حوض شناوری طرح‌ریزی گردیده در حال ساختمان است. بهر در عمل تطبیق نمودن دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخش کار با جوانان و ورزش شهر باختر و مکتب ورزشی شهر باختر به یک قطار نتیجه های نظررس نایل گردیدند. این حال در مکتب ورزشی شهر باختر برای جلب نورسان و جوانان به ورزش تمام چاره‌ها اندیشیده شده ایستاده است. جلب نورسان و جوانان به ساحه ورزش بسیارتر گشته ایستاده است چون که هر یک مسابقه که در شهر برگزار می‌گردد باز هم جوانان ما میل جوانان ما به این ورزش به نمودهای گوناگون ورزش بسیارتر می‌گردد. مثلا از روی نمود ورزش فوتبالی خورد و اینچنین گشتنی ملی طلبگاران ما زیاد است و جوانان نورسان میخواهند که بیشتر به همین نمود ورزش مشغول شوند. ما با ورزشکار با افتخار شهر باختر نبی محمد خارکشف که همزمان دیرکتور مکتب ورزشی شهر باختر را به عهده دارند افتخار می‌نماییم و باوری کامل داریم که زیر راهبری آن کس ورزشکاران جوان شهر باختر به نتیجه های نظررس نایل می‌گردند. شهر باختر مرکزی مأموری ولایت ختلان از زمره شهرهای زیبا و تماشاباب و سیاحی مملکت محسوب می شود.
ҳамаи ободониҳо дар самтҳои гуногун дар ҳудуди шаҳр аз замони соҳиб истиқлолии кишвари азизамон маншаъ мегирад ва то ҷашни 30 солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар қаламрави шаҳр бо маром ҷараён дорад. бунёду ба истифода додани боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ки дар дохили онҳо таҷҳизотҳои муосири варзишӣ низ насб гардидааст, макони гаштугузори аҳолии шаҳр ба шумор меравад ва шаҳр рӯз то рӯз симои хешро куллан тағйир дода ба шаҳри афсонавӣ мубаддал гардида истодааст. намуди варзиши гимнастикаи бадеӣ ва варзишӣ дар шаҳри Бохтар дар ҳоли инкишоф буда, дар ин толори варзишӣ шумораи зиёди дилбохтагони ин риштаро миёни ҳам овардааст. чуноне ба мо иттилоъ доданд, рӯз то рӯз шумораи духтарон ба ин ришта зиёд гардида истодааст ва масъулин ба нақша гирифтанд ва бештар ба рушди гимнастикаи варзишӣ такя карда, нозукиҳои ин намудро ба ин духтарон талқин кунанд. риштаи гимнастикаи бадеӣ ва варзишӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ давоми чанд соли охир дар ҳоли инкишоф буда, дар шаҳри Хуҷанд низ дастаи қуввати ҳарифи ин духтарон дар мусобиқаҳо мебошад. ҳоло ин ҷавондухтарон зери роҳбарии мураббӣ Муҳаммад Содиқ Маҳмадалиев аз нозукиҳои ин ришта огаҳ гардида, амалҳои ғайриоддӣ ва ҷолиберо иҷро мекунанд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд. хеле дастовард овардем. нақша да гирифтем ки ай Тоҷикистон берун парчаи Тоҷикистона бардорем. намуди гимнастикаро дар вилояти Хатлон рӯш ёстем. ҳозир ба нақша гирифтагием бо намуди гимнастикаи варзиширо ташкил кардастем. ҳозир завқмандон бисёр шудастанд. рӯз ба рӯз шогирдонам зиёд шудастанд. ба истифода додани майдончаҳои муосири варзишӣ дар канори шаҳру ноҳияҳои мамлакат заминаи хуби ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва кашфи чеҳраҳои нави варзишӣ миёни ҷавонон мегардад. ин майдончаҳои муосири варзиширо соли 2016 бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд, ки ҳоло наврасону ҷавонони зиёде дар ин ҷо машқу тамрин карда вақти хешро самаранок истифода мебаранд. дар ин майдонча дастаи ҷавонони шаҳри Бохтар ки дастаи нав таъсис бошад ва дар ҳайаташ наврасони синни 11 то 13 соларо дар бар мегирад, вақтҳои охир тамринҳояшро зери роҳбарии ду мураббии мактаби варзишии шаҳр Масоҳат Шарофова ва Умед Шарифзода доир мекунад. худи Масоҳат Шарофова пеш дастаи бонувони шаҳрро тамрин медоду, ҳоло нав зери роҳбарии ӯ ин наврасон аз нозукиҳои риштаи футбол баҳравар мегарданд. این گروه تربیت ابتدایی رو من همین سال تیار کردم و با همراهی مربی دیگر شهرزاد امید کار میکنیم. وای کسام گروهی 3-4 گروه دارن. از اون کس گروه های تیاری مشق ورزی اند. در مسابقه جمهوریتی ولایتی اشتراک میکنند. حاضر راحت و مسابقه جمهوریتی گرفتیم. در شهر بختار رشد فوتبال بسیار خوب است. من اول در دسته بانوانی شهر بختار کار میکردم. از همون بانوانی که در دسته ما مشغولیت میکردند و تمرین میکردند 18 نفر استاد ورزش شدند، استاد ورزشی فوتبال. بعد از آنها ما 5-6 نفرشون رو همچون مربی به ناحیه ها فرستاده در اونجا دسته های فوتبال بانوان رو تشکیل کرده ایستادن. غیر از بانوان با بچه های خردسال هم گرفته همراه اونها تیار کرده شده. جلب نورسان بسیار اونها خوب همین فوتبال قبول میکنند. من این ورزشگاه های بسیار ساخته شده است. در همونجا ما مشغولیت های خود رو میگذرونیم. ما سپاس مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمان امامعلی رحمان میرسانیم که در همین شهر باختر همین قدر میدانچه‌های فوتبال برای نورسان و جوانان ساخته شده است و ما مشغولیت های خود را به یگان ممنوعیت میگذرونیم. наврасону ҷавонон бо рӯҳияи болида ва эҳсоси табиӣ аз уҳдаи машқҳое ки мураббӣ дар пеши онҳо гузоштааст баромада, ҳатто амалҳои ҷолиберо бо туб иҷро мекунанд, ки ин аз меҳру муҳаббати онҳо ба ин риштаи варзиш дарак медиҳад. умриддин моминов аз иҷрои ин усулҳо ба хубӣ мебарояд. мавсуф дар қалби кӯчаки хеш орзуҳои зиёде дорад ва ҳама вақт аз бобояш изҳори қаноатмандӣ мекунад, зеро бо ташаббуси ӯ ба футбол омад. умриддин баҳри ба мақсад расидану орзуҳояшро бароварда кардан пайваста дар ҳоли тамрин асту аз дигар ҳамдастаҳояш як қадам пешгомтар аст.
аз синни 10 солагӣ ба футбол машқу тамрин мекунам. Ман дар дастаи якчини вилояти Хатлон мехоҳам бозӣ кунам ва дар оянда давлати парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. Шуғли ман футбол мебошад, ки он хеле хуб аст. Бобои ман мехостанд, ки ман футболбоз шавам ва аз синни 10 солагӣ маро ба футбол оварданд ва ман аз синни 10 солагӣ футболро сар кардам. Ҳар рӯз мо аввал мебиёем ва аввал медавем ва разминка мекунем. Баъди он ланка, груд онҳоро мекунем, баъд футбол мекунем. Дар бисёр мусобиқаҳо иштирок карда ҷои аввалро гирифта, ябо 3 бор ҷои аввалро гирифтем. ҳарчанд ин наврасон муддати зиёде нашуда бошад ки ба бозии футбол андармон мешаванд, лек борҳо дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ ноил гардиданд ва ҳоло барои аввалин бор аст ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни футболбозони наврас рохати ширкат варзиданро ба даст оварданд ва ҳама ҳайати даста сарҷамона омодагӣ ҷиддӣ дида истоданд то шаҳри бохтарро муаррифкар бошанд. طی 30 سالی صاحب استقلالی مملکت با زحمت و تلاش ورزشکاران کشور بیش از 1800 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از منبرهای بلند مسابقه‌های با نفوذ جهانی بالا گردیده و سرود ملی میهن افتخارمندانه صدا داده است که ورزشکاران شهر باختر از روی نمود جودو بارها به دستاوردهای شایسته نائل گردیدند و جودو در شهر باختر هواداران زیادی خویش را دارد. در این تالار برهوا که در لیسه رقم 1 شهر باختر جایگیر است، شماره زیادی نورسان و جوانان همروزه مشق ورزی کرده و دستاوردهای نظررس شرفیاب گردیدند. در شفت مکتب ورزشی شهر جوانان زیادی از نمودی وزنه‌برداری تمرین میکنند. وزنه‌برداری از نمودهای معمول بوده در کشور ما نه آنقدر در حال انکشاف است. این تالار با ابتکاری عائله نظرف‌ها بنیاد گردیده است. خود این عائله از قربان مراد نظرف که خود چمپیون اتحادیه شوروی در این رشته بود و فرزندانش رستم، سیاوش و دلیر که هر یک چمپیون مسابقه‌های جمهوریوی در نمودی وزنه‌برداری گردیدند و این رشته ورزش را همچون میراثداران اصیلی پدر سلاله به سلاله انکشاف داده برای رشد و رونقش در حدود شهر باختر سهمی بی‌نظیر دارند. باعث ذکر است که در تالار مذکور در بسته علاهده بانوان نیز مشق ورزی میکنند و متاسفانه جریان ثبت برنامه ما و وقتی تمرین های این بانوان جسور راست نآمد. دلیر نظرف فرزند خردی عائله می باشد و خویش 9 کراته چمپیون جمهوری تاجیکستان از نمودی وزنه‌برداری بوده. زیر راهنمایی او این جوانان مشق ورزی میکنند. دستپروران او چند پیش در بازی‌های ورزشی تاجیکستان از نمودی وزنه‌برداری با اشغال زینه‌های افتخاری شهر باختر را معرفی کردند. طول 4 سالشین در همین نمود مربی هستم. من خودم همچون هم مربی هم ورزشگر فعالیت میکنم. در مدت خودم همچون 12 سال شد تمرین میکنم. 9 کرات چمپیون تاجیکستان میباشند. به نزدیکی در مسابقه بازی‌های ورزشی جایزه‌دار و چمپیون تاجیکستان شدم. شاگردانم برای وزنه‌برداری خوب شدن ورزشکار را میباید زیاد مشقت کشد و دست و بازوانی پرقوت داشته باشد. قربانعلی کمالزاده زمانی که بار اول به تالار آمد وزنهای سبک را میبرداشت و حالا باشد تا وزن 110 کیلوگرم را با اصول تلچاک بالای سر میبردارد. این ورزش برای من خیلی معقول است و من در 3 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان باشم که سالهای 2019 در شهر کولاب و سال 2020 در شهر پنجکن و سال 2021 در شهر دوشنبه برآمد کردم. والدین من بسیار خوشحالم که من با همین مشق وزنه‌برداری مشق تمرین میکنم و آنها مرا بسیارتر با دستگیری میکنند و میخواهم که باز هم بسیارتر مشق تمرین کنم و چمپیون شوم. من میخواهم مشق تمرین خود را زیادتر کنم و با مسابقه‌های جمهوریوی و بیرون از دولت اشتراک کنم و پرچم‌برداری دولت خود شوم.
зинда бош эй ватан, тоҷикистони озоди ман. ин мисраҳоро варзишгарони толори мазкур ҳамчун шиор барои хеш дониста ҳар рӯз пеш аз тамринҳо ба хондани суруди миллӣ баъд ба варзиш машғул мешаванд ки ин метавонад рӯҳияи варзишгаронро то ҷои баланд бардошта бошад. ин толоре ки ҳоло рӯи экранҳои шумост толори варзишии ватанпарвар мебошад ки шумораи зиёди наврасону ҷавонон аз риштаи теквандо ВТФ ки намуди варзиши олимпӣ мебошад машқварзӣ мекунанд. абдуқодир маҳмадҷонов ба ин наврасон тамрин медиҳад ва мо дар мавриди дастпарваронаш ба исми толор аз ӯ пурсон шудем ва посухи сариҳу фалсафаноке гирифтем. дар толори варзишии ватанпарвар ки моира ба хотири ҷавонони ки мо ҷавонони истиқлолият ҳастем ва тарбияи ҷавонони истиқлолият дар инҷо пеш меравад, мо махсус ҳамин толорро ба номи ватанпарвар ном кардем ки чун дар ҷисму ва рӯҳе ки варзишгарон ҳамеша дар тамрин ҳастанд ва мехоҳанд ки масалан як парчам ва бардорони ватан бошанд, мо ба хотири эҳтироми истиқлолияти кишвари худамон ки мо муддати 30 сола чиқеле ки мебинем ҷавонони мо рӯз ба рӯз дар толораҳои тозаву озод ва варзишгарони мо махсус мераванд парчамбардор мешаванд ва эҳтироми ҳамин толорро ба номи ватанпарвар ном кардем ва чиқеле ки мебинем шоҳид ҳастем ки рӯз ба рӯз истиқлолият ва хусусан ҳамин соле ки чанд моҳи дигар мондааст барои истиқлолият варзишгарони мо бисёр заҳматҳо ва талошҳо дар хусусан дар самти варзиш ва дар самти барои қаҳрамон будан ва барои нерӯманд будан ва шоҳиди ҳол мешавем ки варзишгарони мо бисёр дар ин корҳо заҳматҳо мекашанд ки масалан то масалан фардони истиқлолияти худашонро нишон медиҳанд ва дар тамоми саросари ҷаҳон ин истиқлолиятро маърифӣ кунанд ки масалан мо ҷавонони истиқлолият метавонем ки бо дастгирии масалан пешвои миллат чиқеле ки мефаҳмем ки мисол пешвои миллат ҳар дафъа барои ҷавонон хитоб мекунанд ки масалан ҷавонон ва варзишгарон як нерӯи қуввабахш ва нерӯи ба қуввати ҷомеа ҳастанд ки имрӯз такя карда мешавад дар ин гурӯҳ варзишгаро ки мисол парчамбардор мешаванд. мо аз ин ифтихор мекунем ки дар ин солҳои дар ин рӯзҳои иди наздики истиқлолият чунун толорҳои тозаву озода ки масалан имсол мо дар ин толор масалан омадаем машқ мекунем ва ифтихор мекунем ки масалан дар ҳамин як озодӣ як сулҳу суботи истиқлолият ҳастем. ҷавонони шаҳри бохтар дар ҳамаи намудҳо мисол ҷазму талош мекунанд ки мисол дар ҳамин варзиш зиёдтар алоқаманд шуда мешаванд. рӯз ба рӯз мебинем ки дар варзиш ҳастанд ва хусусан дар теквандо як намуди кӯриёӣ ҳастак ва зиёда аз 20 сол аст ки дар ин шаҳри бохтар ҳамин чиза мо ташкил кардем ва пеш меравад ва ҷавонон бисёр шавқманд ҳастанд. рӯз ба рӯз мебинем ки ҳар рӯз масалан чанд нафаре дар ин толори мо хусусан дар як толори мо қайд кардем ки мисол 6-7 нафар ба теквандо даст меёбад. риштаи теквандо дар қаламрави шаҳри бохтар бисёр пешрафт карда дигар толорҳо низ фаъолият мекунад. шумораи варзишгарони толори ватанпарвар зиёда аз 100 нафарро дар бар гирифта дар 3 баст ҳафтаи 5 маротиба машқварзӣ мекунанд ва ҳоло дар басти аввал наврасон тамрин доранд. дар бастҳои дуюм ва сеюм гурӯҳи духтарон ва яккачини толор ки бештар ба мусобиқаҳо равона мегарданд машқварзӣ мекунанд. ҳикматуллоҳ шарифов аз синни 4 солагӣ аст ки дар ин толор бо варзишгарон ба воя расидааст ва дар ин роҳи пурмашаққат баҳри музаффарият раҳсипор гардидааст. ӯ соли гузашта дар ҷумҳурии қирғизистон ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардид. тӯли 7 сол мешавад дар ин толор теквандо ва теф машқу тамрин намуда ман 7 маротиба дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам мисли Дилшод Назаров берун аз давлат рафта сазовори ҷои аввал ва медали тиллоро ба Тоҷикистон орам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман мехоҳам машқу тамрини худро бисёр карда дар ҷумҳурӣ шаҳри бохтарро муаррифӣ намоям. пас аз тамринҳои дастаҷамъона мураббиён ҳар ҳафта чанд нафарро барои санҷиш ба рақобатҳо ҷалб менамоянд то аз омодагии онҳо ба таври амалӣ огаҳ гарданд.
давоми чанд соли охир аз тарафи ҳукумати кишвар ба соҳаи волейбол таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст ва ҳамвора мусобиқаҳо дар ин самт доир мегардад. Ин намуди варзиш дар шаҳри Бохтар дар ҳоли инкишоф буда, волейболбозони шаҳр танҳо дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ ба гирифтани дастовардҳо ноил гардиданд. Дар коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар толори махсуси риштаи волейбол фаъолият мекунад. Дар ин толори бар ҳаво теъдоди 24 нафар волейболбозон ҷамъ омада зери роҳбарии мураббии ин риштаи варзиш Собир Давлатов ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. ҳоло мактаби варзишии шаҳр ба ин намуди варзиш дар ҳудуди шаҳри Бохтар бештар такя карда, волейболбозонро бо ҷалби мураббиҳои кордону таҷрибадор омода карда истодааст, то дар мусобиқаҳо шаҳри Бохтарро бо сари баланд намояндагӣ кунанд. сокинони шаҳри Бохтар бо варзишгоҳи Пахтакор, ки дорои ғунҷоиши 10,000 нафар мухлисро дорад, фахр мекунанд, зеро дар ин варзишгоҳ дастаҳои футболи хатлон ва бонувони хатлон тамрин карда бозиҳои хонагиашонро доир мекунанд. Футболи духтарона дар шаҳри Бохтар дар авҷи рушд буда, давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ футболбозбонувони шаҳр ба як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. соли гузашта дастаи бонувони шаҳри Бохтар дар лигаи бонувони футболи кишвар зинаи дуюм ва соли 2019 нишони тиллоро касб карда, мавсими ҷорӣ бо иродаи қавӣ мехоҳад, ки зинаи аввалро ишғол кунад. ҳоло пас аз 7 бозӣ доир кардашон, онҳо 18 имтиёз ба даст оварда, дар зинаи аввали лигаи футболи бонувон мавқеъ гирифтанд. Қурбонгул Қурбонова шукрона аз фазои сулҳу суботи кишвар карда, ба ин ҷавондухтарон тамрин медиҳад. мавсуф дар самти футбол 12 сол аст, ки машқу тамрин мекунад ва ба дастпарваронаш аз усулҳои гуногуни риштаи футбол аз таҷрибаи хеш талқин мекунад. ҷалби духтарон дар шаҳри Қурғонтеpa рӯз то рӯз афзуда истодааст ва зиёди духтаро аллакай ба самти футбол ҳаракат карда истоданд ва миннатдории худро ба федератсияи футбол ва кумитаи ҷавонон варзиш мерасонем, ки барои хубтару беҳтар шудани машқҳо ва тамринҳои духтаро саҳми худро гузошта истоданд. рӯз то рӯз ҳамаи ин пешравию дастгириҳои кӯмак ва дастгирии федератсияи футбол аст ва кумитаи ҷавонон, ки барои ҷалби духтарон бисёр кӯмак мекунад, ки духтаро аллакай шавқу ҳавасшон зиёд шуда истодааст. дар ҷараёни бозии футбол дарвозабон яке аз нақшаҳои калидиро дар ҳаёти тим мебозад. Адолат Комилова дар хати дарвозаи дастаи бонувони хатлони шаҳри Бохтар бисёр корнамоии хуб нишон додааст. Дар лигаи футболи бонувон ҳарифи аз ҳама пурқуввати онҳо дастаи Зебонисои шаҳри Душанбе ба шумор меравад, ки онҳо мавсими равон бо натиҷаи 7 ин дастаро сарафканда карданд ва дарвозабон то ин даври мусобиқа танҳо 2 гол аз дарвозааш гирифтааст. Адолат ҳамчунин дар тими бонувони футболи кишвар имрӯз ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳоло дар мусобиқаи Кафа 2021, ки дар пеш аст, хати дарвозаи Тоҷикистонро ҳимоя мекунад. падарам омадан дидан ки дар ин даста ҳама бонувон ҳастанд, бо мураббии мо ҳам суҳбат шуданд, баъдан ба ман розӣ шуданд, ки ман ба футбол шомил шавам ва машқу тамрин кунам. тӯли 8 сол мешавад дар ин даста машқу тамрин мекунем ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳурӣ мо иштирок кардаем ва ҳамчун дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳамчун дарвозабон ман баромад кардам. бозии ояндаи дастаи бонувони хатлони шаҳри Бохтар бо дастаи бонувони чашмаи ноҳияи шаҳри Туз мебошад ва онҳо баҳри ғалаба пайваста саргарми тамрин мебошанд. мо ҳайати эҷодии барнома ҳамоно дар варзишгоҳ қарор дорем. чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, дастаи хатлони шаҳри Бохтар дар варзишгоҳи Пахтакор дар лигаи олии футболи кишвар бозиҳои хонагиашро доир мекунад. бошгоҳи хатлонро мураббии кордону таҷрибадор Аслиддин Ҳабибуллоев тамрин медиҳад, ки зери роҳбарии ӯ даста дар лигаи олии футболи кишвар дурахшиши хуб дорад. дар ҳайати даста ҳам футболбозони маҳаллӣ ва ҳам легионерҳо ҷалб гардида, баҳри пурқувват кардани ҳайати тим ва бозии хуб нишон додан пайваста талош мекунанд. пас аз 11 даври лигаи олии футболи кишвар, дастаи хатлони шаҳри Бохтар бо доштани 17 имтиёз дар зинаи панҷуми ҷадвал маскан гирифтааст.
боиси хушҳолӣ аст ки соҳаи варзиш дар қаламрави мамлакат рӯз то рӯз дар ҳоли инкишоф аст ва ҳамаи ин аз сиясати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад. дар ҳудуди шаҳри Бохтар 15 намуди варзиш ба дӯстдорони варзиш омӯзонида мешавад. бинандагони гиромӣ, бо умеди фатҳи қуллаҳои баланди варзишгарони шаҳри Бохтар барномаи кишвари варзишӣ манро ба анҷом мерасонем. бо барномаҳои телевизиони варзиш буданро фаромӯш насозед. хайр.